aprang si ini tum katsa ham phang song pen je dak pherang ke bidung atom phanang chohan pen ladak tong sekot pen katsa ham phang song Karbi Anglong Territorial Social Security Association ahin pen pherang ke ame ki phaponang kok alam thela ko hello patumia por phai krisi rachiti malong Karbi Anglong Autonomous Council kecaripon CEM ake hai je ajoding klui au klung ka che thang lup je Karbi Anglong forest asai he malong lapen forest along illegal appointment aputhak kedam tang aningkan pen non an labang so alam ki alam hong pen jog jun ipleng dia sondolo labang so puthak atumi CM ke hai pen Karbi Anglong sulang dora daphan nang litum media thengnu pen lam thei jai lo la silabang so puthak nilitum ta me rat aphan kapachini kangtung mate nilitum pen labang so alam ke than pon kangtung alam the dukok lo la posipini ladak volong komaji achatai long nilitum tong sekot pen nilitum along sobet pen kaching wai so soi pen labang so puthak nitum kan ni alam thilai lo la silabang so puthak kadu ka veni tum rat aphan Karbi Anglong sulang dora la pen hampang song doan aphan la pen ladak don ra patu ka ve dom phan ka pachini kang tung la lo ladak ka pachini nang kok ja lam the do kok lo la posi pini nilitum kan ni pon nang litum media thengnu pen sulang do Karbi Anglong ara da tum aphan nilitum akachi song la pen nitum akemang alam the ke than pon nang kok athela halo la silabang so kachiton telam abang ni tum lomso phini tum chithan pon te pho la silabang so prang Karbi Anglong ara da tum phan chuning ri lo waidak pen labang so lam klar dak pen ang chini dun je phan ni tum hakke cheng pen kopi si nilitum kachisong pima nilitum la kini tum ningke hang pele labang so illegal appointment aputhak ni tum kachisong dun kali nilitum ke cheng ben tapu nilitum hamphang asong katsa tumitha ningke hang pen nilitum ane phan nong meke juji pule nitum la da kachisong pidun kali punitum ke cheng ben tapu la se hala bang pharu sura troke bracket thom atum along akisung dokok nilitum phan labang so boreng awar sai kapachuklem long jia phan nang litum department of council tom hana seng tong nang pidun thap nang pipidun thap pula bangso nang kachwa kha nang chiki pen yok sini tum pinyan setame arjab dun nang ko lasi labang so lam tokjir pen nilitum ki pi putha Karbi Anglong ara tom hang kapachini dak je phan sini litum pini ladak chingrum lo laposi ladak nilitum ku pisi ki jongma ku pisi nilitum council of department phan ke hang pima alam the vai dak la dak pen kapachini phan si pini nilitum labang so nang litum phan jo hang pon lo lasinon labang so nilitum ke cheng pen je complain pe kipi la pen nilitum points of the month ko PPC ke tok ko PPC nilitum claim ji nangji la pen ko PC akerap nangji punitum ke tok je alam arjupon sena labang so nilitum porhi pon pol la se rata tum nang chini dun pe metha la se non labang so alam ko pachit tak je phan tokjir pen akedo tokjir pen itu makedo alu dolo labang so alu long ni tum ko pisi ke tokjir kedo ma se rada long na tu media thengno pen kapachini konjia phan litum administrative secretary lo ake hai joy rongpi alang li pensi labang so por hi ponjir po la sinang litum kadu kawe labang so bang nang mon thidun pe menang ji posini tum Karbi Anglong sulang do rada phan kachuni ripetu pon lo alang di phan pa por hi toilo alang di por hi tha ni tum ke cheng pen complain ki pi pen department atum council phan ke pi council tuma responsible la pen ni tum ko an man non ang deng an ke wang labang so lam chini dak je phan ni tum la ke tok je pen an ni tum na tum no read out po ba ni tum por hi pon je po kedam ta ningkan Tarik Hongkabasi August 2022 Hetum Hasolmi Selo People Law CCF
office alongan la solo long nilitum ke top pon ba ke hang pon galapuan lo to the principal chief secretary of forest Karbi Anglong Difu. Subject: complaint against illegal appointment and rampant collection in the name of job under your office in the year of June 2021. Sir, with regards and information received from a hard copy of appointment letter from job posting in various range of bid office, we are told that there is an involvement of your gov officers in the process. We are not happy with the system of appointing or hiring a person for the said post of job which seems to be fake. We, the CATSA, looking into the matter, want to discuss with you about the issue and find a solution to bring the situation under control. The victim told us that they had been charged a big amount for the post of job, and even after paying the amount, they are not allowed to join the office mentioned in the appointment letter. We urge you and your office to immediately respond and allow the victim to join the office in their respective posts awarded to them through your official appointment letters. We, the CATSA, seek for your immediate response and treat the matter as serious. Any officers or person found guilty must be given severe punishment according to the court of law. These are some points of our demand. 1. Punish the officers and person involved with fine. Demand point number 2. Adjust the same post of job awarded to them through your official letter appointment. Number 3. Hold an official inquiry immediately. La person attorney tum la pidat pen CCF office pan council secretary pan kilo 2 alubang la pen loja. Confidential. Karbi Anglong Autonomous Council, Office of the Chief Conservator of Forest, Council Head of the Department Forest, Karbi Anglong Difu. Letter number CCF CHD Forest, Karbi Anglong ESTT 20/2022-23/2166 dated 31/08/2022 to the Secretary, Environment and Forest Department, Karbi Anglong Autonomous Council. Subject: complaint against illegal appointment and rampant collection in the name of job. Reference number: Administrative General Secretary, CATSA, General Assembly, Headquarters, Manjas. Letter number NIL, date 31/08/2022. Sir, please find and close here with a copy of complaint petition filed by the Office of the Central Executive Committee, Karbi Anglong Territorial Social Security Association, the contents of which are self-explanatory. For your kind information and onwards necessary action. It is alleged that the illegal appointment were made in the office of the CCF, Karbi Anglong during June 2021, along with illegal gratification for the purpose. Surprisingly, no copy was marked to the council authority also while appointment letters were issued. On scrutiny, it was confirmed that no records document in this context are available in this office. It has been learned that a file in the matter of illegal appointments given in the office of CCF, Karbi Anglong, is under process in KAAC Secretariat, and meetings are being held from time to time. Kindly, therefore, look into the above matter of illegal appointments in the office of the CCF, Karbi Anglong, which is in gross violation of established rules and regulations, guidelines and procedures, by apprising the competent authority in the matter at an early date. Enclosed as stated, your faithfully, Special Principal Chief Conservator of Forest, Karbi Anglong Difu. Engkela so pia konil tum lahai alam chumri dam jatpen la long dada pia konil tum submission pidam thul illegal appointment kotak. La so tane tum tokjer bensipi la so tokjer lam thebange akola pen la. Office of the Karbi Anglong Territorial Social Security Association Central Executive Committee, dated 12/01/2023. Labang epining January ciklonil tum githonam chapola hai. Ala so our response long that pen
To the Chief Conservator of Forest, Council Head of Department, Forest, Karbi Anglong. Subject: submission of illegal appointment letters, evidence, and seeking hearing for the solution and judgment to the job scam victim under Forest Department. Sir, with most sincerely and hope, we the Katsa would like to discuss with you regarding the previous letter submitted to your good office on the 31st of August 2022. It's been 4 months since we had plead you to look into the forest job scam matter, but unfortunately, we feel that your good office does not take the matter as necessary and remain blind to the problems faced by the poor victim. So we would like to hand over all of fake appointment letters awarded to the job scam victim and urge you to look into the matter as most urgent and serious. We will be grateful if you bring the situation under control so that the name of your good office remains clean. We also urge you to adjust all the posts in their respective appointment letters so the promises and belief is kept between your office and the people. We condemn the person who cheat the poor in the name of job and pray that severe punishment is given to the culprit accordingly with the Forest Act and also in the court of law. We demand that all the victims must be given job, and we demand for a clarification from your good office without taking long. It's better to solve the problem now or else it will be too late. We are afraid that the job scam victim might protest to claim their right like dharna or sit in demonstration at your office, and no one will be responsible except the department will be blamed. Your comment and cooperation looking to the matter and making the same right will be our great achievement as a person sitting in the chair of authority. Therefore, we look forward for your sympathy towards the poor victim and making the problem solved, if not whole but up to some percent, if it will be a hurt achievement. For this act of your kindness, we will be ever grateful to you. These are some points of our demand. Point number 1. All the appointment letter holder must be given job according to the post they are appointed for. Point number 2. All the person involved in the job scam must be punished in the eye of law. Point number 3. New post must be created immediately in the department. And point number 4. All the forest officers involved must be put behind bars. Thanking you, your faithfully, Netum President Secretary Law, Samsoning P, Administrative Secretary Joyrong P, Netum Mahin Pen Lap P for Law. Kalau Sophie, CCF Bang, Initiative Chen to see, Alang to Officer on Pen, Ako Council Pan Logi P to do. Solo ta confidential pu, Netum Handa Ako P and PPH, Mas Office Pan check a leg down low. Now that get talk a confidential. Karbi Anglong Autonomous Council. Office of the Chief Conservator of Forest, Council Head of Department, Forest, Karbi Anglong, Defu. Letter number CCF, CHD, Forest, Karbi Anglong, ESST.2022-2023, 5384, dated 12/01/2023. To the Secretary, Environment and Forest Department, Karbi Anglong Autonomous Council, Defu. Subject: submission of illegal appointment letters, evidence, and seeking hearings for the solution and judgment to the job scam victim under Forest Department. Reference number. This office letter number CCF CHD bracket F Karbi Anglong ESSTT-20 bracket capital A /2022-2023/2166 dated 31/08/2022. Sir, in continuation to this office letter not cited on the above quoted subject, kindly find enclosed here with another copy of a petition received from the Karbi Anglong Territorial Social Security Association Central Executive Committee number Katsa /20 bracket capital B
2022 to 2023 dated 12/01/2023. The content of which are self-explanatory for your kind information and onwards necessary action accordingly as deemed fit. The association has demanded that all appointment letters holder must be given job according to the post they are appointed for. All the officials involved in a job scam must be punished according to law. New posts must be created immediately in the department, and that all the forest officer involved must be put behind bars. Enclosed as stated above. Your faithfully, Special Principal Chief Conservator of Forest. Alang itung aku council kon pitudat pen alu ke lambe lo ke long tu. Kaso putak bang ko tumi CM sar. Kan jating manon itung presiden kai Samson ing tile pathan paklar tu ingat. Lase pini labangso nili tum ka chisong pidun hala illegal appointment pulo pinang an apor pen hangjo hanghaya long nili tum ka chirab dun na bangke. Lasi nili tum hala bang pharo sira bang trokebra ke thompli abang thu bang phi bangke nili tumalong si labang so illegal appointment bangke nang hodai lo nang pilo je nili tumapha nang chisong pitha ajur dingklui pen nili tum chihang bom lo nitum tangkata pidun nak lo po alam the pen joksi nili tum hala tum phan chisong pidun lo je nili tum pulo olkar bianglong ke 163 labang pharu isira bang trokebra ke thom bang privet pukali ceta do o nili tumlong ke bang via tum ta do olang je nili tumlong enai puli ceta me nili tumaphan nang chisong pidun thana ja pidun tha po bang thu bang phike nili tumlong ke bang pharu isira bang trokebra ke thom la so tengsi nili tuma bang ke council atum je Karbi Anglong Autonomous Council akija ke theki ding tum kaping khada tengsi nili tum ke claim pi dam lo dona tum nang tum dharna duri nang tum mane phanong no jori pu ahalang tum nang ki pu ateng nang tum tok jira lu pen complaination nang pinon ni tum action chion po nang tum tok jir pen alu ni tum phanang palinon council phanang palinon nili tum prabjin pen inside po mane jong si illegal appointment lason mane officer tum pidet komane nitum council pen la pen government officer atum corruption je rat atum long pen tangka chu endet liputan te nang litum chisong along chisong tab nang ne nilitum aphan tok jir pen alu nang pinon nilitum je prap jin pen chingsai popu rat aphan isya ninge pathe tang du la so joksi nilitum bangke arona teng pen in samjin pen sinitum chisong pidun lo tok jir pen sik lasi pini nili tum labang so alam ke rat tum ta anno pleng le in back le lo pen arju silet thu hui po nili tum phanta nang lang silet thu hui po nili tum ta chichini bonta nili tum rat theng no pe ni sitamin ni tum wang in tung te wang ved sitami pini labang so atumi apor sie make hai je labang so illegal appointment aputhak isia alam klar alam chak ki pialong asap o nili tumpan akachi tonte ba nili tumpan akoy ason ki wang nang nak rata tum nili tumpan aning ke oye ang ki dukok pena joksi pini nili tum aku nang litum thengno pen rata phan ke pachini alam theke nili tum lada kachi song pita hala bang haru sira tokera thom ta nili tum kipu thap ta kali nili tum apai la lo ku pia pai da ni tum council la peni tum aku pichi bidon lo daksi do lo la so puthak ta ni tum kisameta li tok jer pen tum pilo la sopong selang tum ta chilang si aku council aphan ku pilo council la so alla ateng pen si alang tum file alang tum chipodap se la so ateng se chingwai chitame dona tum ni tum points of demand ha ke cheng pen ta nili tum je pupe nili tumaki pu bangke je hala anam pen ki pi mane bangke chainong ka chu jordan pen mane bangke bi ka chu jordan pen mane bangke longle chet pen ka chu jordan pen mane bangke bang long choram chot asup pen ke choram pen kipidum sakuri kari pen jok kipidun abang pu bang pitu makisung alama putak sini tum chisong nun lo je la tum aphan appointment alu ke dukrai lo kachu claim nun je adim bang avidet lo la aposi nili tum ki pu ke tok jir pen do tok jir do pen alam tani tum than bom lo nili tum ki pu ke la hello council la pen
forest department la hiniang bong jing lai ra hala ke chuklem long le bang pharo sira trokebra ke thompli ko an ma ke do tum phat ingwa an tum ching sai pe mera la tum phan legalize kuri ra illegally pen nang tum ching lai ra legally pen la tum phan ke chong da war sai la tum appointment ke chu up krai lo ke chuklem ya de ma war sai bang pek no ba thotha pusinili tum bang ke council apen department aphan nili tum ki pupi lasi atumi apora bangke sia makia haya bang media thengnu pen ki po bangke kidoang rabha je abhijit rabha a period pulo alang likido je komentu aningkan si kewang ma komentu aningkan si alang likachi dam thuma labang suang bong kilong abang thu bang phitung phan an ke cancel at si ako appoint lang to interview conduct si interview ateng pen ron populo aholo alang li kaningje long legalize ka kuri long nang legalize po polong aron pen ke claim ji polong mang ke aholo dona tu ilitum labang ke kachidon nang taxi don nang la kachidon nun nang po nili tunta chidon lo legalize kuri non po bang chidon lo la ke je hala ka chuklem long le bang phuwa tu ma pha sitame la dag bang ni tu mi chenang hu me abang ke ni tu ma kang pi ke la ke claim long le tang ke claim long le det atu ma phan ching wai pi tha po bang amat hala bang ke atumi apora bang ke bi thu kok si hala ke claim long le a poisa ta no hok lang a lo ke jo chot krai lo la tum hem si tot pong pang lo la tum phan a solution wan ve det a son si nang do kok lo legalize kurina interview kondang ta la tuma phan chingwai pi paprang si hala putom bang pangdak nang je polo sitame nili tumta ningki duk nili tumta la bang so poke chi song pilong le nili tuma ningang thinta ni tuma thalong le je hala ke claim bo ma tum phan ada than adnon po bangke la se pini ni tum katsa am phang song pe na bangke nili tum isi council phan sodak pan ka chuning ri kang tunga bangke hala ke thir klong a hem a rit a hem tun a phana bangke a mek bi bedera latung kacubo je thir klong tang dat a phi ningkan photrok ladak si latum a hem a rit kacubo je lang tum a chipang chui lo mane bangalang tum asoma tum hadak pan si lo kapachar li ta awar sai long lo tang ta hala tum ki thir klong a hem bang prepared det nai po bang si nili tum ta ki pudun kan tum legally na tum legalize kuri no bon sita alang tum ja kongdo mati council la pen forest department hini chilang lo tete bang pharu hini thom phang ke nili tum ta dak point mo pen ta ile to ma rong pi asang holang li po hi je lo je labang so bang phu bang phi tum phan ke je council la tum ching wai si authority tum ching wai si nang le tum new post create nai po se ki pune tum ke hola tum phan than era la tum long pen le thira la tum han thiet ra la tum han pitu pole ni tu ka chi song ga limati ni le tum ke puja lam mang ke nang le tum ja kong do nang le tum council ja kong do la pen department tum ja kong do la ke PCC ba ke ha ya tum la ke central pen ta afan wan dia ja kong do council la tum ta central state pen ke wan dia ja kong do pu ni le tum ta council kar benglong ton mas council ke ja kong the o siksi do ja kong the o tang pu ka che than ekdom batai amunutin tal song che mathalu aposila anve ke lang tum create un chingwai pe je marcha hodalang tu marchanding hodalang tu budget session na hung alang tum chipasi budget session na tengpen new post of hana tum create ya ja kong do matang te je akaprek opposition party tum kai ta kapuwer karbiang long atun mas council ke non ke than ta ja kong avelo la so kan atun mas council ke arang bo cholo pu non na bang ni tum ta matha bang ke a hok lo ma je la ni itum matha nang po casual workers lapen masoru la tum phan ke nili tum matha teng bang ke forest a ek pen PCCF la ke PCCF principal special principal conservator ke abiji rabha hot puludang te rabha be ke dun la pugan kali sitamelang tum forest a ek pen le putang te inot la ke Indian forest service amunit
Central amunit alang li ki pi undia ja kong du pi ta pi lu te council la tum ta ni li tum ki pu bang ke council tum ta la so ta thai ja kong je phe rang ra hala non ke long le tum aphan nang tum chingwa ra la tum han pa chokle ma war sai tho tha po si ki pu ni li tum bang ke hita me pinya ni le tum ga chima tha bang ke a ho lo ni tum pa ju no ne hala ke klembo ma tum ma bang aning nang oi po ta hai me ni sita me pinya ni ta me ni le tum phan a ke he no ta nang pu pe la tum han churo nei la pe lang tum ni le tum phan ko pe ne ke he no alam ta nang i pu pu ta ni tum char ju long le ta salang tum na churo ta me ni le tum bang ke e me thang kar biang long along ni ji to a hem tun ki thir tang ka choklem long tang ki chok tang a tum phan pri phon si hala non a ka prek ke klem ji po phana bang ke ni le tum ta isi mang hu mi me do ni le tum ke hang point of demand bang ke ni tum ke tok year pen si pi te tok year pen le nang tum nang palu non polam si tum ke tok year pen ti song lo ti bon seta hai bang nang tu media theng no pen ra phan ka pachita ka teng pulutang te ki claim bom forest along ka chu claim bom a chu ko maratum aning dip dip kar kar son do koglo alang le tum chu thek thei jun thek thei son do koglo me yang thek thei no yang thek thei son si do koglo la pen nili tum phan thang nang pupi tamini tum ta chi chini lo la to jet non rabha a period pulutang te 2010 11 pen 21 an pulutang te la tum bang suri phot rock amuni ta pleng rock ji alang li pulo je 1600 parokrik rock do kok pu bonda nile tum suspect teng le pute susidet na Onateng alang tum legalize kuri popular tang tela ke ahok lai tum ta kadu ka ve rata tum ta me tum ke sidon nai bang ke athe illegal pot si ile tum bang ke legalize kuri nang ji pena ko nile tu pu bang ke hala tum han than era legalize kuri non po bang le nile tum da ke jong pon kali nile tum ma ke tok ji ni tum ma ke chi song along than ta ka chirap ave hala ke than e ji po long bang ke nile tum pulong le ni tum da bilong le nili to make hang nili to make si song kar jab duna bangke jitu nili to maphan ahok he ni tanili to pu bang illegal lo duplicate ka kuri aluk ke chot kre bang pu bang pitum phan chingwai pira pitha posini to magachi song la posi solangdo karbi ang long arada tum ka chini nang ji bangke nili tum kat sa pen ke hang bangke hal kisung de da tum maphan rap thap po sigipu sita mela bang so rap thap po lo ke rap je long abang ke nili to pha ako kisung angdeng ason mekri meglang along rada to mekri meglang ki bu proof je long abang si non bang ke nang klang rong bang ke nili tum ta kachi song pen nili tum isining ke charong je bang ke je hala kilong le tum ke chuklem long le atum ning duk ning oi pen ke do prong atum phan pi son te nili tum ta ning charong po setame ake hala ke that eji polam do koklo la solong bang ke nili tuma phat aning ke oi ningi duka tum si ong munak po setame dona tum nili tum ke la halo ke hangalo kachi song alo lo points of the man klar dak vai dak pan si pachini lo council atum kopine alang tum ale phan ni tum chini dun de pen alang tum expert advice and bom lo pusi alang li pulo la se hala advice ki pia tuma bang tamat hanai rada phat rat phan rap thap pusi pu rat phan pisung thap puleni tum ki pudun kali apos advice ki pia bang pu bang ta chimat hanai ji karbiang long rada phat advice pi pe me nang ji sia make haya phan ni tum alang li chok chi puni tum jong da ma thai avi alang li ki claim nang ja kam claim lo tandalang lipulo nili tum tax reset expert advice atum penitum advice and bom lo nili tum claim bom po posi pupulu tante advice ki pitum sila bangke mathanang po nili tum ki pudam je bangke lasi lada ka bangke atumi ki pu pon alama bangke nili tum ta point out bangke nili tum ke take ola pokali bo se tamina tu media atheng no pen kaning je alam kilong nang kilong do na bangkel hello supreme court penta
je illegal appointment pilong le aron alam Supreme Court pen order ta dok pulo morsi lapen nomor hini ala ko lang likaningi to appoint lata pelelo rabha ahud a period rabha ahud an bang ke illegal appointment lo illegal apene lo pusigi pulo laki aron re lo pusigi pu lapen nomor thom nomong ke case alam Rabha obizit Rabha phan pini atumi se alang li kaning yelam lo pini ke alang li puthak case pipo polo lapen number ke la si bangke aket hedong bang ni le tumra da phan ke pachini kan tung bangke cancel app pensi hala nikan photrok trok si ner ke chuklem tum handa cancel at si interview bangko conduct kon thupo ahok alang li aron kipu alam bangke aron nongi tum sabta kepate pekunji karkanji bang un je nitum fresh interview bipo la solong anutin tami ladak bangke dudun vek nang po interview bang eten vek nang po bangke interview dai tanang po sitame nili puja bangke nili tuma hin pen ki jong nun kang tung ठीक है पिनी काउंसिल फंटा नीली तुम बिहेक सितमे इसी आकार जु पेन राडा फंके पकला डाक कंग तुम अलांग तुम राडा नु के थान डाक नंगजी आलाम थे का जु कंग तुम मान हालो सुप्रीम कोर्ट पेन ऑर्डर कमेंटु लो ला तुम फानंगे लो के कमेंटु लो ला तुम का चीनी के जे पिनी नि तुम काचा हम फांग सोंग तुम पिनी फॉरेस्ट इलीगल अपॉइंटमेंट अपुठा नि तुम आसेंग तोंग चिपी दु नमात अलांग ले तुम नीली तुम फान लाबांग सो अरिसिम्बो नंग एनपी पेन जॉब han ningkan potrok ningkan kem koi ke cukle ma tum phan ke than edji po long abang ke isi alang tum han karju kang tung la pen ke mang humi me alam thela po hello alang le tum council ke claim tum hala sohod la po ana ningkan chini ne det ma foresa long la puson illegal appointment pi bom po chini ne det ma isi the tung karju ni le tum pe ya chini po lapen labang so Supreme Court order tempen ke without interview without advertisement la ke illegal lo la sinili tum ke cheng benta pulo ha ke cheng labang so forest department ni tum ken kam chior nang kok lo pu pen army ka ni tum pulo la se prabjin pen ko mane ke chok che bang phutum te nang tum bong chi pa chok det se ke miji mo ani si yong si la sona por nang le rok ni le tum pen ko mane ake involvement do kok kachirap do kok mane arleng ke the mane officer ko mane dom rap heta apon nang le rok pote nang limen nang likor ni le tumra ta theng no ni tum piklang nang kok ji puta ni tum ki putang do ke nang ni tum la poson ardi ke pipi pe nang tum do de nang ji polo ardi ji pi son te prabjin pen thi het pen sila bang so problem ke solve edge polo a solution na bang edge polo ta anu ke chiden dia joglo lesi Supreme Court pen order do de da phi chini lo ra phi ke claim ke ko ma lo dai to council tum lo angko la da kam bong tani tumar jume me council ang bong ta council tum phanta je ni le tum kacha am phang sang pen isi ka chini kang tung bang elang tum hang karju la ra da phan than pe kla tha je april non ke ki khibom non forest and environment and forest secretary ki khibom april secretary atum la hai aron atang chini ne det ma chini ne pen anola cha ve pen tong secretary ang hoi ke pek lo mahala soho non ke do bom non ke khibo ma secretary tong la da tong la chini wong thek wong ma la son bang si nili tum da arju me ajo ding kloi pen rabha period an chok chilo potang rabha nang do 2010 11 pen non lang tu mon thi mon lang pe minang ji polo ham phak ka song atum aseng tong chi piting eng ni lo lang ke council tum ka ke mia kam lok se ke klem nang ya tum lo ke chupang lima kam ke chok che kam arom re kam ke lang tum ke kam si chior je det nang ya tum lo rada tum lang tum si chulang prong do karbiang long ke long photro ka council ave mati ho ili tum phan ke council ke karbiang long ko an lo ni li tum lak photro ka muni lak kep kre phota me ko an to ili tum a population do ne ni li tum ke chini ne atheni tum politician na muni takali seta karbiang long atum heme jang re ki duk ki sung atum an ke ladak hello je ili tum apurulo council ke ja tum CMEM MP MLA tum jongsi ala tum matha pe me pute ili tum ke view dun kokpo
alang le tum si le tum aphan ke ki thia he jab talang tum sinang jab nang pu alang tum jong si aning hangote Karbi Anglong arar phan ki thia he jab jong si nang ke jab lo pote ang tong lo ki thiji alang le tum si ke klem ke dam sen ke reng hi jab jong si nang ke jab lo pote ka do betai tum reng dok phun pu reng dok pro pu alang le tum labang ke respond he o mati tasi akimi ke no ke claim ji ke dam dia lang tum dak halo ili tum ke thek the ka por hi ave chini ne kilu ke loma tum pose alang le tum han chi kilo tang te piniar ni bang ke isi ke therak me council la tum si ke thek the lo pose alang tu ke nong ke rata long alang tum si ka si thana son mande lo ke je rabha phan koi pring isi alam ni tum ke pudak popini rabha bang ke illegal appointment alang ke doang ke chok chipu tang te nili tum nangar julang council la tum apha nang le tum pen a recommended do ave punang le tum chi krong e council secretary a principal secretary la kan politician na tumanta la pen areng theke mana tumanta nang le tum hakhi potro do nang le tum sila dag ja muka phan pitu po a recommended nang le tum pen se kipi tante hala nang le tum recommended pen ki pi ke palu choka hot ke interview vi pen se pilu chok lo nang le tum chi chini vet pi po hot so pen chin sai sedet isi karju alam isi karju me alam matha me alam pini la ke chuklem bom arada tum akisung ang deng wang joy alam si nili tum tahala la an nili tum ho ekdelo nili tum phaning nang oi plus nili tum akachi song abangke jitu ka chuklem long lelang abang khu tum phana tum chingwai pinon legalization kurinon na tum mesen na pen na tum apos create piral atum han pa chuklem long non West Karbi Anglong East Karbi Anglong divion ko an makedo a divion tinalong nang le tum thang on nang le tum ching sai non ko an si ko pia ron si ke claim ji ma labang so po thak nang le tum ching sai non legally claim on legalize kurinon ni tumla nang pudunde sitame isige mang humemelo tangten pini ni tum homaino Karbi Anglong Territorial Social Security Association na hinpen katsa ampanga songpen labang so kachi song dut ahotong council atum chi chini pin ma tangte ladak department thong kep do 30 department do 30 department ta la poson se hampanga song atum laga muka ke illegal lake without interview without na tum advertisement na sila phanga sa kurilong po pujong sinang chisong thulo tangte 30 department along ta nang le tum na son inquiry chipi pen a 30 department along ta nang le tum ni kan an pen ne ke ang ton na son cancel le popu nang le tum la puson a hukum chi thu yima ni le tum pen kar ju bang ke council so apha la salang le tum ke claim ji ke dam ji a bang ke rada long chi klang ya ro bang ke lang tum ma thap pe me pen si rada phan bang insai nang ji ba rap nang ji ni le tum ki pu bang ke rap phan pi sung nang ne a the hola tum ta rat lo ka chu claim om ta Karbi Anglong rat tum lo mati je nili tuma phan chilang ding bela ni tuma ke chi song pukali ki mati lapu ke long le tum tak kisung lo posi rat lo posi tum phan se arjab dun lo lapu karjab alat hala pu bang ke pu bang pereng no pu pe thitu agon pu bang le ni tum ka chi song kali daga bang ke rada tum nang mon thi nai rada tum nili tuma phan aning ke oi ning ki duka tum do sitame labang nang mon thi nang chini dun pe me nang ji nili tum je hala ke klem bo mabang khubang phido ana phan than et non po ake hang ake mang ake jong nili tum adiman long avek lake labang suk alam ki lam phong ke klang hochi pine council atum ke chingwai pen ko pine council phan ale ke wangji la pusona tuwar ta ke chi rima puta nili tum bang ke hon thepon mi lo ha Nasi council atau mang mat hapi me bang si rada pan rap non ke rap ji bang ke aninga rong po hompen aninga rong pen pacuklem cudam nongye pana bang ne rap pe me nang popo bang lo rada tuma ka paning rijo rada tum ke paciru jo rada tuma mekri meglang ke ba bupru pena bang ke nang tum klem redate an su se Karbi Anglong arat atum ke du kesung Karbi Anglong atun mas council ke jabu tum dom pan ahir jume si piji thir klong ahir jume si piji lang tum ci priu nepin thir klong intang rak la pusona hirjume ke thedung hirjume se rada long pen longi bonta me nona sona lang tum hok pe bang legalize amen pen jong se hat tum phan jong si isia target hat tum phan mang rong li putan ke
labang ke how mane ahir juno si piturong ima pubang sini tum tamata thurong lasi pini ni tum vai dak pen ni tum kachi pua bangke la halo sini tum mo penta return ni tum kachi songang deng a ni tum kopi ma ke tok jiro long ta ni tum tok ponong le ni tum hang ponong le hok lo legalize illegal posi legalize kurinon la pen dak kachu claim long le tum ha tum han thagoi pule ni tum pukali department forest department ni li ruilem dadlo la bang so pana tum monthi pe metha rat phan pa chi tak pe metha je forest department pen council tum chilang ra chingwai pe me ra ka chu claim long le alu ki joy appointment alu ki joy ke ot kre tuma phan la hai tuma phan an la hai tum phan an nang tum council tum pen claim pe me ra chingwai pe me ra aki mi a post create ra to man ka chu claim avar sai acha kuria war sai tho tha posini tum kai ka chuni ripen ka chi song pi dun ke sitame non por bangke ke hang eson ke long eson ke paklem to eson ako hake klem thu eson eson si nono bangke wang bom lo la sini tum ninga klong pen ni tum ningi the pen je ke mesena bangphu aningang thin ke mesena bangphu cm ke hai phan ni tum alang le phan amen sunglot pen cm pu alang le phan ka chwa kha pen cm pu alang le phan ni tum ningi the pen ni tum ka chu pudun kang tung bangke nang le ning ke me pen prabjin pen hala ke cuklem long le lang atuma phan le nang le bisi RDP raha tuma phan ka cuklem ke long jawar sai bangsi nang le tum RDP nang ji pitu pu bangsi ni le tum hen ban chuni kan tung ke claim ke thir klong atum phan ke hi juk not pen alang le tum do the pa do se pathak se a phan le ni le tum akimang akejong kali le si council atum la puson abangke aku isi ke chuni kan tung abangke la bang so ai su long nona teng le putang re pini political ai su son bangke vanri la ke rat to ma kisung pina ni le tum ka chuni ni tum ke homai no ni tum thanga jak kong tawe ni tum authority ave la pose ni le tum ke councilor da dam de ke athela tum lo tok je banang palle non pulo ni tum ning akhalo lang tum haning chi thepik cm ka ning je te me tum ning chi thisi ni tum tok je pe le lo secretary long le lo tum chini ne puchi krong da tai mene ta lang to officially along le lo la so lam si chingwai lo alang to ma phong chingwai lo isi meeting long chi papas lo ahok lo ke chok che bang putum phan ke nang le tum inside tu arona teng pen jom si lower arona ega teng a section na teng do kok pote nang tum lower teng pen sing side tu pumute nili tum ta points of the man long tok de lo la si ke sa puthak la ke nili tum hat ke la ke department atu akut ke sa long tadi tung ki puje bang ke council authority phansi pf tang de lo mati department atumun e posi secretary phan itung council jak kong nangji posi secretary phan pilo secretary long le roga pi hala aruma nang ko chi suntuk la tamang hume melo alang tum authority pen council authority pen chingwai si tum isi meeting ateng pen kachira ateng pen si ni tum direct ni tum council aphan je rabha obije rabha mukap special pccf nang ni ki claim ke dam a period a hut ni le tum council aphan thang akapachi ni information ave pin nang inut ka chi pathek pe na joksi pini tum kar biang long council bang la posona nong no dokoglo nile tum rada tum pen nile tum akisung dokoglo la pochi nang le phani tum council authority kar biang long autonomous council aja kong pe nang le phan isi FIR madena phan complaint pidet lo pu bangke isi chikeng ojuma pu sini le tum mathalo DFO phan isu thurong bangke DFO to phan ke la ke kupulo PCC la alam to mitha department lo mati se department to puthak ke council pen si pdf si ake keng jirji la pen ajak kong ta ke duji pu bang tapi posi council tum pi ha hedet lo council tum la puson helo je rabha abije rabha illegal appointment pi barat pulo la bang so long recommended bang ta ako kisumana tum do thuko la ta mang hu meme ako abije rabha dam de da phita ko recommended bang do thuko 2021 rabha ke kijurlo 22 phita akula puson foresa department asai kamlong labang so masoro labang so casual labang so FR1 labang so forest guard along ko alang tu recommended ko mang hume me mati don atu ni tum labang so lam la hani tum ho tum ti ni tum ha ke cheng manda pulo je ni tum mangke komaino ni tum song chot ni tum ja kong ave ni tum lapan ke thek ke ria tum kali
Tapi ni tum Karbi Anglong ke theki ding phan ni tum nong jung tung te ni tum nong ki joji le ni tum ka chisong pidun kali karja pidun kali mane department officer tum ke chok che phan ni tum ke laun ele ni tum ke claim kali ka chisong kali komane ladak middleman atum ladak akhi ladak ke claim pen nang tum akhi ada ke cipang chu ni tum ladang ke laun ele ni tum nang chisong kali pu ni tum ke cheng benda pulo heta me mo jong sin tum sai yok je pute ni tum ajan man se ni tum ke kam chi yor nang kok po ni tum batai lo mati ke pukan tan ni tum piniang dengan tan ni tum wang tum ti sita me non ke isi ni tum ke la ke hang long le ni tum pulong le jong pon long le po si ni tum rat aphan la pen council tum aphan tan ni tum ka chuning ri bang ke jong se option do jong se awar sai dulang atu war dulang le putang te hala than the de pen ra hala ke chuklem long le putak lem long le illegal point menang chi odong lo la pen atangkat lo hok pin lo la tum phan ching wai pi tha pusini tum ki pula tum phan le ni tum long de ni li tum phan nge nang ni li tum phan tan nang hang tan nang ni li tum amena ko tan nang ri tan nang ni prabjen pen non ni tum chuning ri bangke jitu than et popo kwan ma pe re la tum phan an la pen hala non ke long le tum la thamak be alu ki joy ke chor krai tum phan an je council authority tum chingwai thusi la tum isi alo order tum isi alang tum pen hukum pi thusi department nang bong an pa chingwai nang po la tum phan verified pa prang thak pu bang sikip pu